DJ. Cat, cat, cat. O kore ke u whanga ngahi tau whatapu o tau pe wha o atu ka nei he whamakora rean ka tamu ai whainga maari e koe ni i he whiawhini ke o atu ai ha mo polkalama anga mahe ni koe o atu mo pe i he wike ko tau pe koe tala noa politikare mo ekonomika ai ai whahoko atu ia i he whiawhini malomo e tau mau e whiawhini pe a ku whawhiawhia whoki ai e whiawhini lawa ki tau te whelongo aki i he polkalama koe ni ko tau pe wongole rea te polkalama ni ki apina ke tiki mo tō ko tāpe, ka tā ke o shea te tau polkalama, ke au atu ki ha whainga tāpe, o ku ke whakaukau e ngari aonga ki ai polkalama mo whanongo ai. I he whiawhini ko whiawhia ke tai le rei, i lai asi le rei uwhi o ku ne hoko ko e whawhawhonga ia, o ku ne pole ke whatongia ko kantiteiti, whare area ke wawhe ua taha. Pea i whainga maari e o e whiawhini, o ku o uloto ai ke tai le rei i lai asi ki he polokalama i whiawhini, whataonga pe kule rei mea ko tāpe, neo ngā lahe ngā he whemoe kina, pea mo e ne lahe ngā ua ki whahoko, ka koe whainga maari e ko ke tuku mai mai polokalamani, o ku whawhiawhia pa whamaro lahe titi koe. Malo le rei i lai asi, pea whataonga pe kule rei ai ngā ua mi hena. Malo pita o e Silvesta, whiawhia lai pita whainga maari e koe ni koe whainga maari ka whewangu aki ai e whiawhikoni pe malo mua e o mai whainga maari e ke whaki o talanoa e whiawhikoni. Koe le tū whoki i e whiawhini e kainga whanongo ko lopeke mo ilo ke tau whē mahino aki i he ngai polokalama ko tō pe o atu pe mi he wharen o ku kai ki u whaangau aki hono ave ha whehu i pe ha whainga mea ki ha kantiteiti po ka tā politikare o ka taha o ku matala noa i ngai polokalama o ku mautoki whahoko pe polokalama ko ha pe mea e ala tala noa i he polokalama ko ia pe ko mea beia whai ai tala noa tu pea i e whiawhini i lai asir ko kore ke ati koe ke taki kamata moha ki pui tua ke kamata aki ke whawai ake ta polokalama i whiawhini ko loa peke mahina o ko kia te au ko lawe i pea koe ka kau whanongo te ria kau whanongo
Tunga ke nau mahino e mana wanga o silo ko toa pe koe. Ko whehui a pia ko whe ta o ko ia na ke hik whanua mai ai ki Nusilani. Pe ka pau na ka ke hik whanua mai ki Nusilani. Pe na whanau pe koe Nusilani, pe na ke hik whanua mai ko whe ta o ko ia na ka matai o whakaukau ke hiki mai ki Nusilani. Ei, malapito Sylvester pa ku whiwhialai pito e whainga maari koe ni. Tei ke whakoe taporo kalama solo ko whawhitua. Koe whainga maari koe ni ku inasia i he whakoroa koe ni. Pea koe whiwhialahi e whainga maari koe ni koe tau whelongaki. Pea mo e whamaro lahi koe fuisia ngai whatongia e solo. Koe whatapati ko tau hoeki ka maha ma tā pule pe ki so tau ka inga tonga ko tau pe mo mea mai he o pe. I Nusilani pe pe ki tonga, pe mo tua pule ang. Pea talanga te atea o whai ki tua mama awat. Ka tā mo me whai pe haki popo talanoa pe Sylvester. I koe hake koe whotutu pe mo taporo kalama he po ni, potu i kumahui ngā pito. Mea mai kia ho tau ka inga tonga me he o pe. Pea potu i koe mea mahui ngā tau whenua waki i he teknolosia ka mai ai whanonga tau whai. Me he whanonga koe ni ke tau whohu. Koe solo ko au koe ko plere mai akuia he mea pea mo ko tangata eki koe mo toa ko sione wholau mo i ke uwhi. Koe apeki kuipui toa ka pea me i tangata eki pea me i where mea. Koe le tangata eki me where mea koe le whine eki pea me i maafanga. Pea mo whoa koe i hawhai. Paku whine eki ko riri o uwhi, pea me i Pokotalo, ha ano, mo ngā one pea mo lofanga hapai. Eia solo ko tu ko ni ko fu iwa hapai. Hapai, ke ka koe mate ofa ki hapai. Ai no fu na tu po pe hapai, ai whanau i pia i motu. No fu ai motu pe au mea ki Pokotalo pe si pea whai mai whanonga ia ki tonga. Mo ui, o mai o ki kamata whakapai ahoro i ngere ia maroko whitau e taha pe ua i ngere ia. O ki hua ke GPS a kona a ngere ia so, e ia ai, o mau matangi ai i he walua he matangi koni po aisake. O to tangi ai o ngere ia. Pea koe whaionga o mai whoko no whohiri horo e taimi ko ia. Pea mo e ongo mai koe no tofu wa e pōpua. Koe e anga no who i pōpua. Ya. Pea o i kia whine e ki pea mo e le whae ko whine no toko. Ko kāinga uwhi, ko kāinga kāinga. Pea mo e whakaangolo o ki pōpua o. O kau he whenga koe ke maho ki ko ngā api koe taimi koe he. O stoi tō e matanga e sake. Pea whai ai koe hiki koe ki pōpua. Pea koe watu koe ke kāinga ki ai e Sylvester. Pea koe ki ai ai hala mo mea peko toki kamata te tanu koe u api pea mo e take vai pea mo mea pehe. Ka koe taimi ko ia he ku manatu pea kuia he mea koe ako lau tohi na te fuke haki lau tohi e solo. Ko ki tata anua koe whono. Te fuke haki ako lau tohi pureanga i pōpua peko hako he taimi ko ia. Pea mau o mai e o lua mai. O mai peki mao whanga ki makamaka e chi mao whanga. Ai koe lua me i pōpua he aho mo e aho koe pape me mori te ke whalai te mai koe ki he ako he chiki pesa ko mawhanga. Ai a koe kui pe whoki me iai, matua ko Katarina loto a niu, ha loto a niu koe kui me iai. O lautohi mai pe ki mawhanga he taimi mai ko ia, pea toki langa ki lautohi koe a popua, pea mau toki iki koe ki popua o kalasima mo kalasion. Ai to lava ki atere o mai koho kate ki ako i atere. Pea whai ai ako ai i atere. Form 1 ke Form 4. Pea koe kamata puka hua Form 5 pa mui mau hiki mana. Mati ko mai mato kene walu hiva. Pa mo puka hiva noa.
o ako tahiwa walu hiwa ma pe kamatanga hiwa no na ma Tokyo mai ma toko ki New Zealand o Tokyo mai o whakaosi mai form 5 na mo form 6 form 7 mai ki Mengui College pe Mengui hen ko Mengui College ai na mo hiki katoa mai pe mo ngomatu amo family pe ko koe pe ko tangata ikina mu mai pe na ha uia he kau okay mana ko tangata ikina ha uia ki hen he fito fa iya kau la ka uia ki mo ape mitona iyo ai ko na toma tangata iki ki fitu fa ko mai pe ngai ngau mo me pe he mau Tokyo mai pe ki mau tolu kan apply pe mau me a mau ia he kai ikai ke mau ha fea he fono ga mai ko ya nga fo ke no fo masi va tai mi ko ya ya Tokyo ai fai nga mari o mau Tokyo lava mai pe o mau to fa ta mai pe mo file ki pe mo ai mau to fa tangata ka to ta pe mau to file o mauto whakataha mai pe he foi hau koe ko si ofa pe ai motua me wherembe han ko sai a kepa pe mo le whanau leo ko si malolo tangata iki ka ku whalanga manatu e ta lawe ki ai ya me pe a koe hokatai aki iako nai whai ia ki University of Whai iako he malai koe business e economica pe hokati ke accounting mo finance so o hokata e ako pe a au ke atunga solo ku fe paki angai ai fononga atu ko sio pe ako ni ke ngahi me ako fai ako mo me ako e reality ko ya nga mo ui e a fai pe ako he tai mta tau pe mo ki kama ta pe ako mau api e ki ngau e ko le finance no tau ni wo full tu ku me ai ai na wale o ka le mo ki ngau e pe api e tai mi ko ya he pe au ya ka tunga ko pe ku ki mau tai be ki ho kwa te mala ya ko na mai ko tama profesa ko na fa ya ko mau mea ko income ko na ku ma ko ki nga o ma ka ko ble mai nga o tai mi ko ya ko no monion he de tu o ko ki ulo to ka ko u no te to ya kwa ta nga ya fa ka ka ki kuito o le full time pe nga o ma e o ta o le full tu me no le koe fa le ye au no mai ko ni tai mo to ga ite mo ga hita ta ke ria e property na fa no wa fe ma lu ako fa mo bol pe na pe ku me ka ku ki na pe ko ti ko me ale pe anga e fo no ga e so pe mo ya ko ta mo pe fo kia e ta kamata ai ke fo tu ata ki pui tu ape ko nga ko te ria ko kakai ke na lo ku kakai ko ke na New Zealand ko o ko New Zealand pe fo kia mo ko he ni pe ku mau mata pe matol ke nga we de tu plekina le finance mo fa ofa me ko to alo la ya pito me ha fu ku ka ko hinga pe fo ke aku ki kakai to una fanongo he o pe ko nga ke ta fanonga fa ta ta polo kalama pe na mahino pe nga tu nga to ke lo to nga ko o i ho ko ako university po high school ho fola me ko ki New Zealand mahino u hinga ia tena hanga he tangata iki o apply mai motol ke mo hau ke ma o mo i te le yang e mo ngai ringa te he ko ha pole la hitaha na ke se paki mo ia i ho o ako tan ko na ke ako ai ko te ko pole la hitaha pe he fono ko mai na o mai pe fo ki solo ka ke pe na o mai le ba o ke pe ko o mi pepa me tonga ko me tonga ha ko na family ko heka pepa mai pe me tonga ke ni na e tangata iki mau mea pe i kai ki whakakakato pa koe mau fui o mai ka mau me fu ta o taha pe me mai na hiwa ai mau fui ki whakakakato ai ni tu ko ia ai fononga mai koe kia te au he ni tu ka pau te talanoa ke pole koe o whinga ko o whai pa ko tia mau tatau pe mo kai family ko tia ko pole lahi pe koe mau fine e ki me ko ia na ne tongi e whatongi so ai ha koe mo kono mori koe mau tō whātanga ta pato tāma tō whiwhire koe ngau e koe ki he tawhaki koe o tamai koe mo whae na ne tongi pe pia koe pōre ia heanga koe ai no hoi tonga pia mo ei e nā ke he tūnga ia nei kai ki pe nei mo fua e maa paswea
ai totoli ko o ke a ko ka mai totoli a ko me pe na fai ngata ke ma o tana pe wini e fononga mai ko ia pe na ia ke tuunga na e ko mau anga mo ui tonga e fononga mai ko lalanga pe a file e ki lalanga o whakatau atu e whare koe e hoi whawhine i halatau wha o tōni peke mau a kōka me whanonga mai ko ia pe ange koe tokoni whai he whae tangata i tonga ea ngai no fō ka kōni solo pe a koe o mai koe pa mau te hufuko ki a te re ko tui koe pole i ea ngai mo ui e whetauraki pa mo lea koe whai ngata e mō o dia koe tāpua kia ki mau tolo koe tau tamatangata i whanau na mau i a te re koe tupu whai ngata ia pe te o ke kolisi me hanga teu ke tangata ai tatau pe mo ngahi au sia ku si na se ni to lai na ya ko na ia ka ko koe whai ngā maari na mau i a te re ai na le hanga tō ia ki mau tolo he mea ku koe teu ke tangata ke whetaula ki mo whai ngata o whanonga anga pe ora aholo mui me iai mau pepe matol mo whahinga loto ko ia ki Nusilani ko te hua tua ngai ape a koe ngai kau pālangi mo ngai umea ko mea amina tolo ko takai whonuan ka ku mai ko apply e whahinga loto pe he i ang e whonga i tase mea taia pe ku te kiri lanu ha pe vani ang te mao ko tui ko tau ko tau loto e whaia pe ai o fahe mo ko tia solo ko fui mea mau i ngai ai mea ko tia ko mea lahi ko ke i kua ia ko whanau tō lahi ko tō mai peki Nusilani pe ngalo mea ko o fahe mo ui ngalo e tupu anga ngalo e ai hala whanonga ngā tō na ni whai tōlia o ea ngai whanonga mai ka ko whanonga mai mau whai koe ni pe a neongo pe koe hai ki i fui pate tau o mau Nusilani ia ngai no fō tau ki kai ki ngā loi ai ngai kore taki koe mo ui ia mea ngai ai manatu ke tupu anga tau ki mea solo whai ai pou koe i lopenga i mea wha politikare i moro au bite ngai i mea koe na National Party Nusilani na mea au koe ka ia ngai whanongati i moro Nusilani e mea wha ngau whanongati ka ko tau i solo o ko tui o whai me ngā whetu pepe. Kia tui ia ngā whanonga mai nā koe ui e ke whai pe si tōni ko tau kāia tonga. Kia koe pōlia mea ngā mo ui solo ia ngā whanonga mai nā i kai whai o whanonga. Kia nā ngāri ku whe ia ngā whanonga ka ko tui. O ku tau whenga ko tau pe koe mise whokia e tamai mo whai he o mai ki Nusilani ko Amerika ko Australia. Koe uraki pe ki o mawhaka koe whanau. E nā mawhaka koe whanau ua, ke o makumi a mo ui tōre reia. Koe ai koe o whahe mo ui, kau kai ki ngālo tupanga mai mei tonga mai anga o whahe mātua mo whamili. Ka koe au pita o pito ia ke neanga pore i ki tau tolu koe ni tonga, pe koe hae, ai tu whainga tui wha politikare te iai. Pe koe Labour, pe koe Patoa, pe koe PEC, pe koe hae, o tu ia ko tau tatau ko tau pe mea ko tau whaampe ke leri whalu fueanga tau koronga e whanua pe mo tau ngahi whamiri e ka uso. Ia ko e mea mau inga pe taha ko tui ko si pou lahi e kai ngā lotu koni mau kau ki ai a loto whare ia Tongan Methodist Church koni i Menguri e si kau whaiwhikau ka mai. Kau tangata eiki ka mai kau whine eiki na nau pouaki. He whanonga mahi wā i hala e potu ngai talavou ngahi umea pe lau te whasapat. Ngahi whatongia ke pe kau koutui ko he kai mawahe mea koe lotu mea ngai tau whanonga ko tui ko pouturiki e ngai tau whanonga. Alwhatamu mama ea ko pe mo tau ngahi ngāu e whai. Tui ko he poupuaki kua ko tui mau i ngā pito he tau langa ngāu. Ko e wahe whaafofa whogea i lasu ki hanga whahoko e whiawhini. Pe whamawhana ko ngā he ku. Tau tolu koku hiki mai me tonga, tau me tofu kia pe whai ngā tala noa merie pe hea ko i ngā koe mo ui hake i he whai ngā mo ui masiva. Pa tau toki hau ai o whainga. Ka kei whainga pe mātu ake omu
ko ngā ki tau mai o mao hatau mo ui ko ngā ka hau. Pako usio foke ho go fa matalapi na ke tok fola mo ki usilani o hoka to ai form ni ma o alo to ai ki olunga alo e peke university. Ka ko fa fa ho ka tama ko ke ofa folo a ko he lan kulo kula. Ka ka tama pa o fa lan kulo na pa tu i ma lan pulu we. Malah ya tu ka ko usio ki le rei finance o ke ngau a ki pe lan kulo kula. Ka ki ngata ko lan nui a korisi ke o fai ko lan fukia o tonga ka tu ta ni mi he le ko le finance o ku mahino no silania ku tu wai ka ta ha ku le ko ka ta mu a henga hi pa le business finance ki o ta ka nga pe mo nga mata ka ke fe tonga o ku se mo office tonga io na le me pe fo ke ki nga we heni Sylvester e au ki he taimina ku whakaamu pe ke open hawa e mau ki ngā wei tōng. Ka koe tuai anga koe e mau, aina tuku whakotu ia maha he au koe wawhe wanoa taha whā. Koe tuai anga e mau muwa matu ki tōnga e soro kono mōni pēna koe kai kia wheitu re rei koe ke o whai ngā tōng. Pei kai ke ngā tawhuke ai koe mea mau inga mau hakakai ki re rei ke nā whai ngā we koe tui koe. Koe mea mau inga e ta. Pea lera tuka ki ngā wehe ni, pea wala tau ki tonga ko alu ke whenga i ke whakasio haki i wheitu ke lera i mau ngā. O koe whare kona hanga mai kia uri ki wata, ana na langa fōo. Langa fōo, koi. O ala tuka ki tonga ke lere mau ki ngā wehe, ai ka koe, pau koe ke pea mea ka kono mōri koe. Mamba whairisi koe ko whakatatau ke tunga tonga. Koi. Pea u whakaukau ai he ne tu ke te whakasio peha wheitu he mea. Pea mo tu uaki mai o ko ngā api ia whakatau. Ke lea koe waispē ki tonga. Mahala koe puke he panke, pe koe hae ai mo fuka api e ua. I pe kone hala unga mo hala laifone. O tenta weki ai he ne tu o hau peo ki nusila de whakataua te fui api hene o. Nai tu i manreua. Nā rere whakataua befo ki Sylvester ki ngā ue kone ai lele finance. Ai nau proka. Ko peo renovate o whakataua tu pe te mautu e pe pau ma whakataua pe sa investment investment. O whakatu hene tu pe hau peo o whakatau ki fui api i manreua o mai se ni te koea o tāpuni aki ai o fui api ne ai tonga. O aini o lere mai ai ki ngā ue. Ka kere a ngā ue ai sol, nengo pe whewhe ka kōtui ko ne tua tu koe ki he kaha au he ne tu ko whaampe ki whakalahe ngā ue ko ia. Kono mōni, kai ki ngā tape i he no pe ia. Ka kōtui wai pia mo ngahi u service ke he ia. Ka tau te whiko ke ngahi u mea koe ke tau ngahi whi mao koe ke koroa whakatonga ka mai ngai. Mea ko tau peo whakaki mua finance. A mau ke ngā une ki ngā ue koe ia ke toi lele ia he ne tu kaha u. I he taimi tatau ke solo ko tui ko taimi koe nai pule anga. Koe whi mea lahi whika taha i ngā une koe ki tonga koe taimi koe nai pule anga mai koe akirisi. Pea ko pehe koe kau ia ku pou ke whonua. Ke walo o kau hono langa hake a, o fuatu e ki ngā ue ai he ne tu. Kumisa ke ngā ue a maha nau mo ui, pe tok whetuku a tai pe ngā hi u, mea minu silani o whakatau ai. Pea, ko hina anga pia, ngā unu ko ia he ne tu, ko iko taimi ko ia. Pea, o ata ponte ina mo hafu a toko ne ke langa wha ekonomika ko e whonua solo ko tu ko me tānai. Ngā hi mena, mate aki ko he pare mia. Mai, ai kau pare mia ko ni mo kau take whonua. E kau foreign investor ke nau invest i tonga pe ko lere hanau ngā ue ai, pe ko nau o wharera nau business pe ko nau ngai mea, pe toko ni pe ke lere whalufua ko e whonua. Koko ni tuia solo, ai na whotu e wafe taha whaba, lere mai ai pe, pa ko tiko ni tua na koe ke taha. Nā, aku tō rāku ki tōnga e ose ai. O ko ki mea apifuka ki tuai koni ko hiko lockdown koe anga no fo. Tā ko me kau ko tō ape maha whewhokwoki a ki tuo ni mahe tau ki tōnga.
o ai ko foi ave ko nga we ki tonga ko ho ta no ke pure anga ko ki mua na ya ha fa hinga area mo pure anga mo ka taki ke hiki ki tonga nga we pe ko foi fa ampe ko ke hiki le lei finance ke tokon ke economica nga unu pe ko ho fie po ke nga io ko le alu pena ya solo ko me ka ko ke pena fra uia pe ba fa ima me ka ko ko taimi pe ya mo i to ko taimi mo i to nga pa ko tu pe a fata aki pe ai ma ko e mo fu ko nga api ko ya o fa nga ko foi api pe ta ko le nga we solo okay ata ko fu api ta na ai ki mau la nga fa rental ana to foto to ni ai api ko mai pe na tu ya ko so we le tu ko ke fu nga u fu me ko fono nga mai pe na fa ta fu ko abe ka ta hakilo so ma ta to ma ta u io ma ta fa in me ai ya na o ngar pe ta na to lo ka ko ki mo ko lockdown ni na tu aki ya tu ya we fu ko nga pe ko hu ma e si ai na yo ni fa ta we api to lu ki lu ma si to atu pero ta la no api fo ki ne o mari me o abia ko hu ati ka si ai na ai wo ta ka si na hina ka ko ta na pe so le ta na ko ki nga we to nga na ya ko na ki ka nga we pe to ka na fi ma fu ko nga api ko mai ko ya ki ai warehouse when u me pe kana te ma na to ma ko li fu ni ba ko o to ko he me ko ma ko li sta to no ave to ni ma pero ko te tama ta ko tama business to nga ta to na te tama na to ya ta hakilo ni mamano ya mo ta val ka ko fa ko lo fu ka te ka si ai na ya so ha una tori o lunga have no price mana to le una urima le ako o ngari ba ka pa ko ke tu ba ta ka te ko bo kita ka ta du pe abi ko na imu sabrina ko na itola o chaina na ne fa ta u ko ma ko to lu ki lu ka ko fio ko ki o be ka le volo ko ya so ko te ko o ye di fo ki ya ka ta na ba ko ni ne tu ko ta ta na ko e solo ke economica ne ko ka pa te ta to ilave ki ai he ne o kai ke fu ma u ke tau fu safa fa nga me ke fa nga me ke tau sio atu ko fu ha ko kala no atu ko ne ki fu transaction ko u lave ga iso o te kai ko te fu ko ne ka vitonga ko ka lo ya pena na fa i holo ai ke ta hu se ni ti mo ia pe ko kala no pe ko ni ke ko hinga pe ko ni ke re volo ko ka pa te tau feinga atonga mo ka wako atonga mo na to le economica o na ala e business ka pa ka fi au hi mala e business ha re volo to ba lu nga pa tau tala no ha re volo ko ka si ai na pa tau fi au e volo ko mo ni ha ko tala no solo ngari me tala no aku ha ni fa pito tala no e ko ngana ki fa lo to la hi ki so tau ka ya e kau si fo ke kau si ina ko na ta palasia ko fare ko wa mo ya mola ka o te uri ata re volo ko tala ko he pisinisi o ko re ka ui kau si ina ya ni ma to peri si ma ta to lu ni ma ko o si ya ta si pe pa te fo ki ma ka o to na ta ni ma ko to ai ko no moriona te to ri ya pia o api e ta ma ko ya ko ta tala ko di e so nga ma ko yo ka ke utala me pe ko ala ki nga we ki tonga ko sa pe te ta o pe ki nga hi visone fa economica ko ko mala e business pa economica ta te fito ki he vahenga ko i tonga ku ke te ke alu o fili me ai ka te ta toki ya o tu ke na yang o to fa ki fa lo loto ai ko fe time na ke whakakau pe na ke whakapapau ia i ka te koe te ke puti ho ni maki o lunga ke hoko ko quantity he fili whare area ko ni wafe wataha
Foi time pena whakapapau i ai solo, foi time mea koni na hu mai ai a mateni mo siao si o kore whakamore mai ko here tio. Ki kakai, koi. Ai a, kono moni, ai a hene tu, na whai mai, na more whake pure anga ia. Koi, more pure anga ia. Ko ngaki mui koe tau ko si. Koi. Pea, ia foi time mea hange na ki mute, hange na ki silence mai, ai mea ia kwa ki iro pe koe hai mea ko. Koi. Pea, se whakaongongo aki ko hai, ai mea ko hoko koe hanga whanongo. Mea bena u ilo more pure anga. More pure anga, koi. Kai mute mai mea ia, o post mai a, o silence a pita foi whanonga mai koe, me ko ngaki mui tau ko si o whanonga mai ai. Koi. Kaku, o toki ki mai koe kamata mai koe, nei whanonga mai koe, kamata mai hau koe tauni, o toki kamata koe, ke whai talaloto koe, a kau whakafofonga. Koi. Ia ko rea hake kau tama koe, ko rea hake kau tama koa team, ko ai mea nai hoko, ko rea hake kau tama na nau iai tonu, pe mo tangata iki. Te tuki ane ai kakai, ta uai mea nai hoko kau kai ke nau hanga o tukuange mai ke ilo hei kakai ko hai, ai mea koe ku hoko. Ta ku kai ko whehui pe ku wheta imi koe nai, ai koe nau whakapapau iai koe ke Whakafofonga, koi. Koe taimi koe nai whai koe he o tā mai koe whakamore koe he re tio. Pea au kawat whuki au he ni ke mauki kulupo he ni puta ki ai a Vine Call, a mai mai tama. Tama ko Sean de Keti, before of way, ka tama e ko. Ona haka ko mau ko tala noa mo mea pea au whai ai koe nei ai ne tū ko ia koe whai whakau koe ki. Mea moi pou lahi whai he. Except ka koe ne Global RTL roa. I whanonga mai ko ia. Ka ko tui koe nai hoko e fui taimi ko ia nai whai ai fui action ko ia. Nai whai pe koe wha more he anga koe ne tū ka puono moni na kai ke tuning. Kada ke so atu o mahino ne ko mo na mea hoko ka ko hake pe solo le tu ko more mari e foki na hoko ta fa no pa kuilo pe ka kai ko to na fa no ki pe ko uinga via pe ko pe na tonu pe hala ka na amana ka foka kai to roa ki ha ka ti ko hang ko ni te asma ya ba ka mo ka ta fa more ko hala ku nga we mo fa more ia to no ka ta hoko atu. Kana kai ke na tula pehe ko le fa more na fa hoko. Na nge dia ko le fa more fa galupu fu ai na mai ke kai pe ko tu o kai ke o fo ai i ho fa pa pa ko time ya ke pehe na ni na fa pa pa ko ke quantity. Ka ko io. Eu ko no pore na fu mai fa ga helo o tonga tapu ulu aki hena asasi da mawhilonga matanga tau. Foi taimi mai koe aia ko si haupe au ia ki pou pe koe hai langa ngau whaitonga ko mea pena te kia whakau ia ki he mea ai. I hanga koe manua koe e nau tunga kong nau iai he hanga koe whono. Tāna e toki asi hake fui ngahi palopare ma koe ia ki mui. Nai ka ke pop up ma fui feitu pe kau pe me he maa pe. Aku pop up pe he maa po me matau o lunga molalo. Nai ki fui taime nai ki whakaloloma au pito. Kau hange ko te tala. Aku fui taimi ko ia he ne tu ko tu deau he ne. He no ke mea ka saosi. Ka pe saosi pe nai tonu ke alo kau he fui e kore whakamore ka pe i kai. Ko ia he ne tunga ko na nau iai. Ka kouti ko whanau pia e ne tū. Ko pore taki koe o whai ia solo. Maka tu te tai fie maari. Ko no moni koe ka pai aha movement. O ka aha movement o pātolo haki te ngā. Mahino ko whai ka mea nei. Maka naka ke whai tupu koso pe ka nei maka tunga he mea nei. Whai tai fie maari e mea nai hoko. Pea ke whai me tai fie maari e solo a mai ke tai. Koe pore whai ngā taa keni i laisa ki hanga whahoko. Ka ko tu iau ia ka ki ata haite ni mahi no i lahi taha whai ngā taa pore ko ni ka kokoe. He kokoe ki kantiteiti, kokoe ke hiki honi mā ki olunga ki kantiteiti.
Koko te ke alu ki ai he ko ngā ko pau ke ka hoko ko whafonga o tonga tapu wha. Ko pau ke lahi o taimi te ke ngā ue a tonga tapu wha, te ke lahi nofo i tonga. O wha ko pau ke pe au e ko ia nofo i tonga. Ka ui ngā ku i e ngā mea whapako tā noa ke ta wha pisilisi mga ta wha ko o ngā ue me mea. Ka ko pore whai ngā tā, ka ko whehu kia ku ia. Ko ke mateo teo ke hoko ko whafonga tonga tapu wha. E malo so ko le tu ana ko ni solo le tu ko si nga ko si mateo. Ke ate ave ko mo ko ki algo ki tonga tapu wha. O ke o ia ke pe ko mafasi ya ke pe ko algo ke algo ke fili fare area. Ke ate ave so be sai ko mo ko e au ia. Ma ke ni haui o fa. Ko ui ko no fai ke te au e solo he tu fora ta o e fai mai he tu kana moi pe ko fe tai mi ko a right moment ko ke fai e mu. Ko hari ko me ko ke la ve ai. O pe ko adoro ya ko e pole la. Fatongi ya a family o he ni mo na au. E taim ta tau pe o vai mo ngā ui tonga. Ko ka kuka he ne tu. O ka ke pea kua te ala tako te ki nofo holo i tonga. Me ko ala tako whai ngā ui tonga. Ngā ui a. Pika tako mo ngā ui ko whai he ni. O whai he mau ngā ui anga i tonga. Mo whai ai pe toko ni koe ki he kai ngā i tonga tapu wha. Pea ka pau e au atu ki he whiri ko loto e kāinga tonga tapu wha ko te tau mo. Whiunga ke te anga whakafofonga i ki nau tō. Pea te whai hoto re i taha e solo Te whai hoto taha a ke te ko ha resources te ala mau i tonga ko ha resources ala tokoni a ki anu silani mo anga tau no fo ke tokoni ke kainga ta pe tonga ta pufaga ko tui ko whakalu kufua tonga ki le whakalu kufua o tonga ko tui ko mea mawinga i hene tu ka ko tui ko mea mawinga ke lave ko ki ai o ko ke pe ka pole whai ngofu ko I ki tonga neo ko nga au ai mo mea wa to fai nga au mo mea ka mahino ko te ka pau te ya fa nga mari ko ha fotu o pau ki te ya ki ta ke tongia ko ya ki le fa lu ku fu iPhone wa te tau pe foki Sylvester ko ta ko fu lu tupu o te kai pe ke pena te kai pe ke wa fu kai mea so ko ta be ko ia pena pe ke sa ia ko mea ko mo I fa fala I whakawhalala ki a hai, O ko tu au to tonu ki te lava pe o whenga ki te, ko heki mamba ko te whenga ki te mo ui mea te kita pe. Ko tau kone mo futupe, te ipeke o mahino e ka te au, ko mea pe ko mahino e au ko a pongpongi o whai, au ko te o whaki pe, ki lere pau whamuri. Ta pe a kweni ke tokoni ko tau kai ngatonga, pa te maua lere ai whamuri. Ta ko sioka aku ia kia te au moia nga koe sioka ki he ui kua whai ko taimi ke ki whakawete a te whainga mentality ko tu koe taimi ni ia ko ha e te lerei koe te whai e whai he lerei whakaluku fua e whonua ko tui koe anga nofo ki whamiri no peo ki mau pe ki se niti mo mea o hokata ke whanonga mo mea ke ka koe pore lahi ia e solo. Ka koe tu ia koe pore pena e whai he kautama koe na I atere. Ne koe pia. Na I kai peto ianga e tupo ulua kia o whakatu e koristonga ha mea ka koe te ui pe koe koe whonua. Koe mafu te fua ia o hano te ui koe korisi ia na makatuunga pe ia koe ngā kotonga. Na omi mono moto kotonga matonga. Tongi koe alote matonga. Ai ke tolo ko pore tanki ak fai pa ka ala tai pe ya de tu pe tonga tapu fai la ya ki malolo pe ko ka ho atu pe fa fo ka lolo tonga e kai ke tu fai to konia ki tonga solo ele nga we o ki na ko e ho tau kai nga ki o atu pe nga o ko ke pe he ko o se amba mani e ka ko tu ana ko ki tau fito kon ki tonga mo me ma tu ko kakai ko dau tolu pe te na ka mau na pe fe wa ki ola to o fo ngai mo to kon ki ba henga ako e ka kolo ke ola to kon ki he kai nga pa ka pa u ala tu pe ji kai nga ia ke tau si fono nga tu pe pe mo e tu ko ka he kai mini
Kita foronga pita to mo ia ka so patu le ba ngawe ia ke fai no to kon ko haisio. E ko ngawe la fika solo ma fai tai mide a klopolo e pato. Ko mo fika ke to kon ki tonga. Pe ko ke peta ko pe ko ala pe ke o se Filipe ngata. Ikai ko fu foronga ko ni ku fa se a ka ma ka ta ko klopolo fai nga moto. E la o vilo pe ia ita se meda pe ko hai tai mi ko puri anga tai mi ka lava o to konia e kakai. Ka fupe ki ni to wa fe tu pe tonga au ki ha pai mo ba o tu ko ka ki te fa ngo ke pule anga o io e ko ne tu fo ka nge ko ni me a ki ka fa fala la pe fa fala la pe pule anga e tu ko pule anga ko no mo ni fo ki ko fa fala la pe ki to ne shi ni tonga ai tai ke i muri e tai ke tai ka o tu ka pa ko fo mo to lo ko ni fatu ke lava o mo u i pe tonga he tonga mo na hanga o pa to la ke mo fa lo fu e fo wa o ko tu yau kau e mea maui pa ko tu yau to ke pou e pole anga ke fai na whakau kau mga so tu ko ni fai ko pole la taha e ni ko o pange ni a foi dilema ni de hoko kai ko taha ia ngai pole ko ho candidate e la sa pe ko o ku na ha fo kia e taki ko se a patoa o se misika na le faha mai ne polokalama i he valu fitu po ni valu po hale me gona Catalina ai famatala a se misika na ne famatala ki hono fili ko ka candidate ke na hu ko ki fare ya na ne o sama pia tala mai ton ko ki ma tol ko to ko hiva ko mau i oktober ko to ko valu ko to e ko ia mau sio ko ke fai to ko mo fili ki ai kumahina bega deu o si hanga e patoa klopolo o promote ko e na ulisi ke hoko ko candidate ki toma tap fa ai leva ko e ka watu o kumo patoa lele lo wa pe alere me patoa ko li tonga me klopo me ko team lele ko me klopolo ka o ke tonga ko ya ke te mo ke candidate pepe ku pe te ai pe no li o tu ko nga e solo ko me alere e me ko fe au ko ia o le hanga o le hanga foka ha mai o healthy ai fa ina system ko politicale fo do ko ia pe ha o bia ke fili o fu ta wa ta ina ko mai ki tangata ba mo fi de tonga ke ka ta ina ki de fili aya ite tawataina pe au ke fili e tawataina pe fo alo to ga ke fili tawataina pe hani pe ya me hi ba he na ke na fili o ko ko fo tawataina ko ya o si ko to pe ya he lao ba me nga ta fo no mai e tawataina e to ta ko to pe ka pa o fili ya ro le si da ka ke alo fili ko fo ko tala noa se ka wa ki ko ka mo me ko ai ko ni tu foki he ne tu o ya pe fa foka lo to ga pa a ke kon ke te awi tu o ko tu ya ne tu ko no mo li pe ona e fa ya ki pe a lo to ka ka fa pe lo to ka mon la ai ko no mo li ona he ne tu he nai foki so me sai a fo tai mi na o spu na o si foka ka ke ko ko ia na imagina tu pe ko ki mo ia dai ihe la kuya ku te horo muy akuya no sabe ko que mai te ka u fa fo ka u mama ta he ya oye ku horo muy aku na ai por taki ai fra hoko mai ka mi ko ti oye ka mi ko fo ka fika u laki ko no to ka tapu na u respecta ku fo ka u na to e ne tu ko ai ko le mai ke to na ka u oye e mo pelula ka mo ka o mai o frango ke le tunga ko ha fo tu fa ko atim pa ta fo no ai ko ka o na to ren na ke tu fa ta hape a ko lo ko me mai pe ka o mama ta hen tu na ko ka na mai de na o si ku pe ke o ha fo i de ka na pe ka fa i me ko ya oye ka fa i me ko ya ka o mu apa e o ke lo ai fia fi ko so sta ke pong ko hangi sen sa mo ko na ko to fe tu ta ki mai ko ya
Koi. Ai, pe hau ia kua ko tangi whaahinga. Koi. Ai, ko te holo mundo ko me ai ko ko kau ko Koi. Ki mea ko na ko le tak na ko le mai ko he le tu ko. Pe pe he pe o loto solo he le tu o fai mai fono nga. Ko mea mari le tu pe he loto pe fai mai ko fono nga. Ki ngai nga e ko ko. Koi. O ia he le tu e ko ha ko ai mea ko o pau ke na ko fa fono nga mai ko ti pa mai ka ko. Koi. Kapa po e pia ko loto le ka ki to fai fu e shin ko ya o ki si wa fi wata. Koi. Ka ko ha a loto e kakai. Kai. E ko fa mo ni solo. Ko mai pia ke kai min. Foi mo me ti ko ni. Koi. E ka ki ka po e patoa. Ko lu ko fu. Koi. Ko no mo ni ko ni ma. Ai a ko hinga pe kai ma o po. Ya ko kai ma o po a loto. Koi. Ai ko ni ona papau te mau pulpe ki mau tolia he le tu ka tai mau a loto pa nau na tolia o to he fili. Koi. O mau o holo mui a mau tolia ki mau tolia. Mona. Ai Koi. te au he tu ia. O ku whailo ngai ha political system o ku healthy. Koi. Hanihi o re taki ki he whatongia ko ia ke na. Te au hiki ai. Pako hae ka tukange ke he kakai. Ke nau fai. Koi. Ka mau tuko e tono. Ko ia oku moni apito ho matala i la si ko ko wakai ko ke heola ko fili fare area tonga tapfa. Wa fe hongo fulu na ke quantitati ai a isleri pulu me tonga tapfa. Ko quantitati na fili ko he tanga ki pare mia malolo. Na ne ma o fili ko me he toko tahafe wange au fit fa. Kako avarisi ko fili i tonga tapfa i he wa fe te au valunima he ako ya. Ako ke wafi tahafana e hua tu rewa, whiri rewa he tangata e kia a mateni, tapo e ruelu ko whakafofonga ia, ki he patoa. Aina ne maua ke whitu ngeau walu tolu. Ka e nima ngeau whitu noa, isileri pulu. Ka pe ako ke wafi tahafitu, pe mawahe rewa mateni ia, ko osia ne ngau e whitao e whaako, pe mawahe rewa ia, o alake rewa tahafe whangea o no hiva, ene fika, i he kau avarisi holpe kau whiri ko koe tonga tapu whahe wafe whange iau. Ko mea ko lau me statistika, oku malawa pe ia ke whiri e he kakai, hatahape. Ko ena nau whiri e isireri ko kahaia, pe kone pehe pe koe patoa te ma oato haite, e whiri neong oku sai apito pe ai whaifatongi ai toko tahako ia. Ka koe ngai ni ko whiri e ke atu ka koe ke tala noa mai ai. Koe, o kuongo atu pe Ilaisi? Io, okay. Io, sai pe. Koe kola pe kuongo atu. Koe mea nie ko whaamu ke tala noa ki ai, ko tonga tapu whaa. Koe haho palani... Io. Kada ki sol. Io, sai pe. Koku wakai ki tonga tapu whaa, koe haho palani whaka ekonomika, o ku ke whakaukau e tokoni ki tonga tapu whaa. Koe ngahe koe wheitu ufukeni a tonga tapu whaa ku mei, tau mei pehe koe wheitu ueni o ku lahia e ngahi ngau e anga. E ngahi pisinisi mo ngahi ngau e anga. Ka koe whehui a kuia koe hahanai hao visone mo hao palani ma a tonga tapu whaa, o ku ke whakaukau ke humo ia i he campaign ko te ke whakahokopa ke humo i ki wharearea i tonga tapu whaa. Io, malo solo, Koia. Kapa e ni tu ko ki vai maka mea. Oh, ia. O sai peke ki hanga o charge, o hukai. Koe, o roki pe e solo te i roki lave atu pe ki statistika kona ki lave mai koe ki ai. Koia. E mea. Koe, o kumone apito e suwesta he mea koe ki ai ia he ne tu ko tai miko na iai fuka ispulu na imahino apito e mawahe apito e. Koia. E tai miko na whanau mai pe mo isi. Pea i kai ke ngatai hoka ke koe mo
hai tunga ko na ia a isi he me aka ho ka ko ya mate ni koi ko foi me ata tau pe fo nga o fai ko kaulama ko to ko ia e solo koi bono molio na ne tu ta po ke pe mo na to ne tu kana makatunga fo ki pe la wi lo to pe mo ne makatunga pe malu tangata iki koi o akirisi ai ko me na mava he pe ai tamako he tamako bono molio na ko ne ko lai pe ai ko tu nga ko ya ko tamai na no fu te ta fa to akirisi ko ne ma pe tamako ya ki e ta fa te ta kono boli ko i pike tangata iki ko fai tai ai foronga ko me ko solo ke ilo he tai mini he bahenga lo fo ya ta pe mo pato afa lu ku fu pa botonga ko ma lo fu ka agirisi ya ko ma lo ka agirisi ko ya ko ngahi ulele ba mo ngahi u vision ba mo ngahi tangata iki ba mo ne tuan na ma lo e pe mo tangata iki ko le tuana ko he taimi he kusio ko aku ko ke whainga campaign ko ka mga himea hoko ata ko he taimi ke ka o kuna o ke hanga pe whakapine i mai hinua tangata e ki ko nga ko toponi ke nao ngā campaign ko whai pa kono mo kona ko ton pe ke whakamahino fui mea ko ia e kai te whakamai a ki loto mga tuunga he tangata e ki ko tuana ko si malolo tangata e ki ia pa kono mo liona ko so pe akuia e solo ki lave fase pe akuia ko akilisi fo kera na ki kape ia ko e bena ali a covid pe ko tu solo ko tu ko mo ko ne pole anga ka pana ke mo ia akilisi ma ko de fo baro ko fo ka pe goia ma ko toki tau te ai lahi mo na ke kape e be mo ko ne ai pure anga ai ko ka anga kapa ke so ka fanga ya dia dis social media be ko e te fica e tata iki fu overreact ta fai nga me ape yo ma ni kita para sia tata iki kamu no ka watu fa e ka te au pena ni fe ka pa na ki mo e tata iki e mo le ma ko pure anga are go whakaua whai. Mako le tofu kapi so, mea ko ia. Ko kako e taha koe whekauka mo whehui, whekauka mo hai ngai mea whakaikono o mika, e tō moni ki e ka inga ki tonga tapu. Ko ka inga whoki solo ko hono moni ko na maanga mo ui ko Osen. Osen, koe. Aia ko no moni ko ape tangata ba mo fifile mi pa tangata pe ko ma ofanga tata ki fito atu ki pa tangata mo ko pua mo si ko na ape na tro so ki tahi na ape na tro so ki o se ko ma anga mo uia ka nga ko me ko na filma ba ai me ai solo ko ma anga mo ui me o sen te auto ko la he apu si ka kai o mai me moto na ma si whakapae a koe mauanga mui mei motu. Ai a koe hare mai ko ngau e whai ki ai. Koe potu ngau e kone e kisio pia ko ke tau tai. Koe. Aro ngai e soresta. O fu vai au pito e nau hanga whenga ke hu mai ai mea ko tau tai ki tō pure hangan. Koe. E tau tai kona tonga. A tonga. Whakairia ki nau tōru ke tau tai pa mga mea pehe. Ke o mai nau whango tā mga mea pe. Whakula pia o mai kako ka whainga whunga hau he whakau kei fresh au pito. Kone mai pia na ki Nusilani ko Australia ko tui toko nau pito ia ke nau ianga nau no fō. Ko tanoa a koe ni he tu ka poi te tanoa ke tau tai. Te whinga ki whaka whakairia si ki kāinga ko ia ahe nau kahi whakatau tai. O mai si ka inga heni, o mai mau cheptari wai kato e sovesta ko matua he peta talanoa. Koe. O Palestina ki whini motua ko Pelekuonga Hansen, o kumalia mo tama Denmark. Pea mo Tankina, mo Fish, mo Kinautoro, o mai mo Sion, mo kakana e mau kututu mo si family mo chepta ko ni o wai kato. O na wana tolu e solo ko na mea ofa ke ka nga ko na ngahi mai lafa ngahi mai mo pao
ngai mai steam boat Koi. ai ko tu ana ko te lele ko me me ko patanga ta ki si ha ke pe taxi ko te pe ha tu pe mai pe mai Koi. ko ka pe ko ni ke ave ha uta ki lava to ko ni ke ave ha uta ki me na ulang ko me pe ki si Koi. ya i ka nga tai ko po pa mo me pe ki to tai ai matua pa ko te wanga ki fra malo hi ta fa ko ia to ta ku fa ta ke kai nga ko ia Koi. e ko sa ku ki yang ngalo ku loku au pito ka po e fenga ke ki fra malo hi ta fa ke to tai ha pe ko fra malo hi ko ni ngowe Ia. Koi. o ia ka pa de fa nga so sta ngowe la no ta container ku i to pure anga ka ko te ka pa ko malo hi ko o se la ta fa ke Pacific Koi. ai ko me ape ko si fi ba ka kai masi wa fonua ke o atu anga hi me anga o ko te nau fi ma ke fai aki nau to kai to nai me ape ko la kia so na ka ve ki mua solo ka pa te tarano ki fola eva ko me ai ata to kanga ki kai na he na la ve pe ki mua solo ko na to ki to ka no polu mai aki mui na ko mai mo tu ha ta ka laua ka pa te talano ki ha ke tu tonga tu tonga te talano ta tu ki tonga ta pufa te talano ta tu ki vai popua mo ngai feitu ko ya ko ta pe ta to ka mata anga ha tu yo tonga ai no kia sia he lupe pa mo inda pe kana ki lave o ki mo so vesta ha pro kalama ke pe o ki nga vai ko no hanga he pure anga o whaka marketi ai whalau ewa i tonga tapu wha. E koe ka anga ha tu i o tonga. Koe hoa tu koe a ka whalau ewa ki tonga ia. Una whi mai na tu ke na o si o ko whenga wheitu na ka matai a e ha tu. A ko tu i ke ura ki taki mai nau tolu ko nau hifo pehe beiri. Tonu mai ki tonga tapu wha ki popua mo mea. Whakatau e nau ngai mea nau sio ai ki. Koe wha hengi solo, ata pe ki talano. Ane, koe taimi au tiriwa mai pepa nisilan helo koi api. Ki lau ai pa hu ke hake ai e pe si loto u talano ai e pepa ki folau eva koe, e tourism koe afisi. Koe tau pui hai Pacific. Tō watu, mona. Ai au, ko mea koe nau fia iau he, i he lau hifo koe, tourism koe mo motor koe ake fisi folau eva. He kia au pito ia e so festa mo tau whahinga me a koe whorau e wewa tau tōu. Ko ki tau tōu lua koe whakawawe i mai pe ke tau ki whe mamatai, ka pao hana ki seri te whakamore ai, whakawawe ia nau tōlu ki whe pupua puhi, whakawawe i nau whe, o sepekoa. O te shokina he te ki laulau hi whakoe a pepa koe de aho di whakaka mo mua tōlu kou lere a whisia. Alu ia ki he lolote ki fundamentals ko o mea kui ko folau eva. Ai ka pa e to mai ai ko motolo afisi ia. Ko na taka ki ka folau eva alu ke ngai kolo. Whakahino ka ki na utolo ko anga he no ga he mea to ko ni. Na ko si mau anga mo uie ka inga he ne tu ko e pa ko anga e fononga mai. O hange ha lecture hange ko ga fa inga mea ko nega. O mau e mati ko ka muri ko ta ko ka muri. O mo le mai ka paure va te motokoni donation ke si family ko ni pa mo ki kolo ko ni ko mea e whakalaka e ako si whanau ko e langa i ki whare kolo a ko e langa ki ai whare mahaki ko e ai o ki tipi hanga e kusi o ko ki hanga e fisi ko o ai motor ko na whalau e ma e sol kai ngata pe ka a hua ka pahanga ka ko hame ake la vai ke to whakanga ue ia ka kai e whonua ka mo mea ke tau. Ika ki ngata i solo ko talanoa pe aku hene tu ko whare ake pe a solo. Ko whahenga ko no ma whanga ka mo te pehe e au ko sentai e mea ko business i tonga. Lere mai pia mi halapuna mi kolo Hawaii fasi ma whanga fuauloto ko tau koe Hawaii ki popua. Ko tu ia kolo ko business i ko no senta na ia o mea ko business e tonga tapu wha. Pea o tonu au pito ia ki tau hanga o whaka ai e tangata business i, ta tau pepo hani whainga business o whai. Whaka i e tamako ia ke ne hanga o whai le rei e ne business i.
Pea eke kia tia ko hae ne resources se fie mau toko ni hai pure anga. E te ne hanga o ngā ue, whakanga ue si kakai ai. Oi. Pea mai musi mo ui e ngai wha. Pami. Ia i ne. Ka koe ka mea e solo ke tau pe, ke tau sio kovi ke ngai u. Pea fuke tau tama ia he mea kuna sio kovi na toke lahi atu koe na ngai u pā mo i mea i. Oi. E ko, e whakafufoka na whanau tonu pia na kai pesa ia he o mai u pā. Pā tu ai. Oi. O pupu au pito e whainga whakaukau ia pahe mala e business. Business. Wanga tau tolo whakaivia entertainment business, pe ko tourism, Oi. pe ko whare mā, pe ko restaurant, pe ko hai, ngai u mea kotoa koe. Ko mea e pule anga ke nau whai a security, ko mea ke nau anga whai a malu whono law and order. Ko mea e pule anga. Ko mea koe ke tunga e na tūlai mo mea tamo business ke ne whai ano le leitaha. Te tupu atu ia container, e hange container e wafu salote ha neve e solo ko talatu. O ka pau i whakaivia tangata business tonga. Papai umea ke hepe solo hake koni ko o koe kau tangata i toka tapu whago na malai ma tu tātongi tongi. O kai i puri. O ku kai i puri tonga koe ananga ia i mea ku tātongi tongi whai e bi popua. Pa tangata mo kau tangata. Kai e Steven Fehoko mo mea ku kau tamahano ka ku kau tangata ia mea ku tātongi tongi. Koi puoloa. Ai e kau tangata ko ia ki whakamāketi o nā wiwi. Ape ki toa puri anga, Malohi e flo e maki uta na ngai umea nau. Pakutu ia ko si e ne tu solo ki taha u pahalo ia e kapati talanoa tanga i mea ko e o whai. Tai lau kia e talanoa ko e a koe e ngai e kaurerei e inu silani ke wahe. Wahenga. E kwani whakata ang talanoa he na e toko ni na whai e hai komisioni ke langa na whai he patoa. Ko toko ni na whakafou e hai komu. E tau eke. O na foi ve hai komu na nusila. O na foi toka tapu wha. Oi, moina. O tu tau e ne ku e whai au fi au pitoia pia moe pura ka nusila ni. Kai ki ngā o kai ko ki lau ki hai komu mea ka ku inga ku pe ko hapule anga pe. Ko hata Australia ko Amerika ka ku o kai toko ni. O mea ia toko ni a me resources pa ku whakaihia me toa pure anga te ala toko ni te langa whai ekonomi ka ku no ngai mea ke hepe so ka ku tiko ni ihi pena ku tu watu. E mea. Ai koe mo tolo kone ku ke talanoa ki ai koe fu ngau e lahi ia koe mea lelei ki whanua. Whenga mo tolo kone ke tau kawe i tukuange ai kau business i makau investors ke na anu ki tonga o business koe ngai kau lelei ke whanua ki tonga tapu wha. Ai toko ni ke unemployment ke tai mau ngau kai lahi ngai ngau anga koe palapalai mo koe ni tau whenga ngai koe ko tonga tapu wha ko tonga katoa ai whai toko na tapu e drugs. Pera moe palapalai mo ko whahoko he toko tupu o waha whahinga visone ki hono hendolo a drugs pera moe moha whaunga ke whahoko ke toko tupu ke nau riake ngahi aga ko ia karau ku ke whakaukau ke ia. O e sabesa kono moni pena vai. Kono moni pena ia ne tu e sabesa ki taha te mea fu vai au pito e hono hendolo ona ia e mea koe drugs i tonga. E au peki i tāma ia ho e mau pehe drugs e weekend e tu wangi mai peha weekend wa ke hen e te albe tāma i ua te whai te mea. Ama pia ku kahemea to fuke tāma ka whai ko mea ku hange a kai purole e ua tāna ke mea koe ke liko system ato. Ai kono mori pena whika uraki pia ona vai au pito. Totona ke toi ki hake whahinga whaunga e koe ne ai tautea ke ngai umea koe ake toi ki malohi ange. E lama ke ama koe au o halaia ne whai ngau ko wepa ko te e wisi ai ka kai koe ko ke tatalanoa koe ki he tau tupu ka o kai whakita hatahaya i tonga solo tene ilo ulu i wheke koe o mea koe drugs. O koe toko tahia i tonga ne o si tāma ia ne o si mau e ai ulu i wheke koe drugs i tonga kako māteni Kako māteni, koe o mateni pena ne ai ko fa foga lo tonga pikono tonga tama faia na ne o si bea ki peia hele tio
o le o si ilo ia ai ulu I feke ai ako e futoko ni lahi au bita a whakafofonga ia ke police commissioner pe mo ka police ke na o e whakafoka ki na o age o taki mai ulu feke ko tu mahuinga au bita ke tau whakano no o hai ulu feke ko bude haka supply ngai u mea pe to ke o ma ki whaki kave whaki kave e ni au puke ka ko tui ko tau ke ko mau ko he whakafofonga ku hiko ne ilo ko e whika ki mo to taha ko ku le hanga ko ai ulu feki ko o marijuana I tonga e toko ni lahe ke komisiona pa pe ki e toenga ko o fonua he ko foi fononga ko ni ko foi fononga ka lo so o kua fuhia si ngai family o au ia ke tamai mo fa na o si o ko ke palo paremba ko no ko to e ko talana ko aku ha me e fai ko tui te fei ka ku le taha ko me ko ha me te ala to ko ne ke ka inga ya mo yu falu fu atonga e nga ina utol ke na wo nga au he ko me fu o fai ko yo tila drugs ba ke hanga ke hanga na wo ki ai o pa mo le na utai mi ai pa na wo ki ai o ma wa na mo u e ka ke ai ki fusia o nga hilawa atonga fe ka ki pe mo pe mo marijuana ko tu ya to ko la ya bita matelia kapwa ke pe mo fa fofonga e ko no mala e fo ki ona ta fa ko ya so que está ko tu ko ne alu ko o fa no ine ai fe ke ko tu to ko ni la ya ko pe no o pito ka ko para ma fo ki ka talu ene ilo I ko ya ulo I fe ke pe ko ke te ilo ata he mi ta mi ko ke a honi pe ko hai te fa longo I pe ai ene tala ko ne ostilo ulo fe ke ka ko ka ke palo parema ia pe tonga ai ka ko tu ke me ko ke foto mai o to ton ke na ko ki ai ke ne foka ha mu akalava ke no inga we ko tu ya ko ma hu inga pito solo e ko tu ko ne tu un fogo tau fika ki tau fito ko ni aki to ko ai ka polisi e ko me ya ku te fa fa no de le tio o fe ma o to ko de tamai mo fa me api ka ya ko tau to ko di be ya tau tala ko hai ka ko na hanga o whakahau ko ngai mea pehe. Ka tatau te whito ka pau te o si ilo pau e ni nau whai e mea ko ia. O hi e toko ni lahi ke le rei whalu fua e whonua mo tau tautu ko whonua ka au. Na e hanga foki na e hanga foki e mea. Na hanga foki e wharearea, e lo noku mahalo o la unga ia māteni ki he wharearea ko hinga ko ene tau heko lea tai whaapa ko ha e me wharearea. Ka na whanga tuku hifo ke komiti ka te ki tau ilo po ka hae ola e ngā komiti. He ka pāi au ka whainga tuunga ke tau te ai pia whamalolo e ko te e whai ngofu ange ai fo I kwesi ki he ke whiri wharearea. Pāpai atu ki kai e hange koe ko ke lau o koe ho tu tonu au ke whiri o ku ke whiri ko ke kau he kai te teiti. Ko koe pe mo to tonu ia māteni mo to tonu pe hata ke kau he whiri. Ko o toi pe ko I whehuri te taha koe ki whehuri heni o kula he whehuri o mai ka he kau whanongo. Ka te wata ki whehuri e ua mea nau tolu ke ta whaosea ke ta prokalama. Ka pau o ku nau pe hek fulahi pe ato ki wakai atoha taimi ke ta toki whae tari whehuri pe aga. Ka ute ta toi prokalama taga ta hui hao pe o tarangi ke nau taa mai pe o whehuri ka ke tari hanga tonu atu. Ki koe ko wakai o ma ko me hui ne taha o ku na ke la me foka ne nai o whamatala o whakamalo ki loto whare ia. I he ngahi ngau e sea si pa ko ulo pe o ku ke ngau e maro mo pou I he ke sea si pa ko me maho inga ia. Ka ku eke e aku ia I ho wakai ko ke wai prokalama ku whai he pule anga he taini. Ko e lotu au kai hoko ke issue he ngahi media sosiale. Ai kuna o whahoko ai wholau ke wheitu o whahana ngahi business ai pure anga pe na whamau ai na nau rotu au kai ka ku whangai tō lahi pe he ku whakamore ki he tuku hau e whanua na nau I hapai te nau hoko atu ki wawao. Ko hanga ho wakai ki ta whaako ia me ta whaako ekonomika. Ko te whakau e solo ko au kai ia he ene tu ko lau bia e wholofola. Koe. Ka pau ku te au kai, ua na aike ilo mahe tō taha koe, ma pēlu o tō uru, pe mahe no hake,
ke ilo o te au kai. Koe au kai e whai nuto ko te au pe kita, ko kita pe o te ilo o te au kai, pe a whio i ua ke te au kai ko o whai. Pea hale ka polo kalama ko whai e pule a ngā mo. Ko te au, i hene tuana ka pati tānoa peo ki whui au kai pe a te ia pe. O ko te au mahu inga au pito pe a au kai ia. Ai? Inga au kai ia i whakakaukau, koe hao whaki mai ai whanonga, koe whai mai he whanua. Tau le mai ka matanga e tau a mai koe ni. Te tau whakawhita ia pe koe o whai o tua, o hao ai whanua, o kia o mai ke mō meni ti koe ni. Pero ta whaki koe taha solo, koe whonga koe whai aki. Ai te tāna ia ni ta whai koe ke ekonomika munga ina pe. Ai koe whonga koe whai aki. Koe hao, ai ke tau whakamore ua kiru. Ka pau te tau whanonga toa au enia, ka pau te tau whanonga whasina tau te tau ofeta tō. Ka pau alfa ngai umatu te tau wheta tō. He nima kiru. Ai ko whiu peke te au ia he tu, ka heme te tau o tau au kai iai pa tau whai whakamore. Lahi pe he o whakatata, ko tāna pe onu whakatata ke tūnga koe o gai e whonu. Ai ko au kai ia te ia pe ia ko tui ko mea whawhutu o kita pe a moe to. E ke heme whoka koe ni solo. Ka pā pe whai whekau ia ka koe pare mia aho ni pe ko hai ai Palestine ka tāki seasi o nanga hoste whukoro kalama. Wharaono o pe ia whaluku fuai whonu ahe le ti o taimi e ni tau whakamau e tau au kai ka moe taimi ke toki vete ai. Pea whai he tamai moe whae, moe whanau, ai nā whakamau au kai, pea moe nau whakamalo ia ki o tua, i e ofa ko whai ki tonga. Koe whangau ea koe asoro, ko sa tau paki whakamore ia. Kani ko blawe pehe pea kuia, ko whalina pe pule anga ai pare mia pa moe pule anga, ka ko blawe tau ataina pea, koe au kai, ia pe ia ko whumea lene au pito ia, ka whawheta ia. Koe whaunga ko whai aki ko tui ko whumea ko palo pare ma koe anga e tau whanonga atu. Ma ko tui solo ko isi uia koe hene tu, ka ko tui ko tu ngawi ai, deo ko whiri e pule anga ki nau whai pia wata e peo huwhia i pe mo i u. Hake kauia hene tu, whakapipiki mai koe huwhia ngahi whare, huwhia koe e toku whakakau mai ki he fui i polokalama ko ia. Ka ko ufa me fa tapu ka kono moni ora ya te pa yutu ya te toki whakamore whai kalama ko ia. Ko te solo te lawe tai pe au koe he mea. Koe tahi wa taha walu, ka pati ki talanoa ki ai he lagu toria. Na e waka na whanonga me New Zealand o alu ki haa moa. Na matea me pese te ni manoa ka kai whanua haa moa pe te lahi angi ai. I tō maha ki whakaau ka koe e taha walu. Tai. Pea, angarewa e New Zealand ia pea mo haa moa ko hikoe. Ko tānoa ni koe i a whainga area koe ki tau sio a tonga. I a whainga mea ki tau sio ki a. Area ma whakati prometika a tonga ia pea mo a haa moa e pea mo New Zealand. O hikoe lahe kakai ko haa moa na mate he waka na ati me New Zealand. Malo ea ku tahawhi ni mangiau malo pe. Mako toko tahawhi ni mangiau he tau ko toa pe a haa moa. Pe maha pe koe wafe. O automatiki pe ne pepa no fofonua ana he tau ko toa pe. Ai ko fo iare a ko ia makatunga he bag whaka au ko taha walu. Pea whai ai pe e na whahinga ngau e whaka area anau a he revolo ko ia ia. O ikai ke toi, o koe ki te apalai mea ko foi kuota ia a haa moa he tau ko na toko. Makai tahawhi papu ka tahawhi ni magau pe wafe. O automatic pe na koe pano fofonua ana tolu ko foi risky ko ia. Ka ko hinga tāna so. Ko waka tatau pe. Na e wesi ai a tonga, na ka ke pehena ta ia ha mate tonga. O au ngahi hiwa na e whau i maki whakaauha koe tahi wa taha walu. O tānoa pe a kueni, ko tau whai ha mea ke tau hange ke. Ko hinga pe a kueni ke tau ki kompea ki o tau kainga koe. Ko hea ko o mai ai o lawa e haa mua ia warea i e nau toko wafe e nau toko pita hawhi ni mangiau pe mea pe pano whanua i New Zealand. Kai, ko waka tatau pe na haua e whakawara ko ia o mate ai e tau tonga. Mea ni a toko tau pe, ai peha tau toko ni mangiau. Pe ai peha tau, ko hinga pe a kueni hele tuu ke lawa ke tau sio ke tau kompea mo ngai polu ke mea ngai u motu koe, tau sio rewa mea pe ku whea koe anga koe e whanonga mo New Zealand.
Ako ko si opia ko mana tu ko tatala no ako ko ke kafaki ko ya. Be ikai ke ngatai ko ka pompea mo ngai fono Pasifiki ko ha taria melenia nga fitu ko nga ke tari melenia tonga. Ko ha ko taria talo ya mo me ai me a ka ke ko tu to kita ki faka ho na ki pehepe. Pakapau alo tu ko na fonga ko e na process. Ka faka market. Se mi hata me tonga ke alu ki ai. O si o ange ko ha e nau whainga mea ko whai o ke hea mo tari ai ha nau tolu. Ka ke ko ki lave pia ku e solo he ta wate ta tala noa ki ta whaku. Ka ko tui ko hange ku lave ane nai ke au kai ko mea mahu inga ia ka ko whaunga ko ti mahu palopare mai. Ko ki whehu i penea o mai ke ko osi lava e ta uwhakamatala lahe e tau ko tui au to tono ke mahino le rei apito ke ka inga ia. Ngahi palani ko ke whotu ke whai te kehe ange ia me whakafonga lolotonga. Pea moe ngahi hāfua ngai whamatala koni ku taas whakahoko. Ko wheheu e nia o mai ko niu nau kore mai ke o mai ange hao ki tāri ki ai. Ai unau pehe whoki ka pau te lava ki whare area o ke hu ki whare area. Pea ke hoko ko ha minista paanga i whare area. Ai ko wheheu ko ngā ua. Ka pau te ke hoko ka minista paanga i whare area. I he whiri o lava rewa toko lahe ka whawhunga patoa pa na whae pure anga pa na whiri ko ke hoko ko minista pa anga. Te ke whae ngahi ngā au e koe ni kulotonga wālau e whanua he aho ni ange koe ni koe te whatuwha ngahi contract ki koe tanu hara ka ke fuloko maa ke he sio koe kakai unau ke lau ngai koe mea o mai he whihu i. Ai ke konga ula kia, koe konga hono ua ka pau te ke lava ki whare area ho whiri. Te ke whawhawhunga i ai patoa esa patoa katoa pe te ke whawhawhungai a ko ia e patoa klopo. Ai ko hanga he wheu ia ko ni o mai ko ngā wao. Te aluia te ko ngā tolu. I ka kontu pe mahino atu pe. Iyo, malo se vesta pa ko fa malo at ke wheu ko ene tu ko ki he wheu i ko whikawa ki pea moe ko ngā uraki ke minista paanga. Ko E solo kapau te uhoko ko ki ko ta tala na foko ata ko ni ko hage pe ata whanaga. Yo, hage pe ata whanaga ki le hoi whaakiri ia. Ka ko ngā foko na ko tau mamatang na ai tau ke tata anō whanaga. Ka pehepe he ta whanaga kono. Ka pau e ko foko tutu pe ai haki taimi pehe ke te ihe ka whaakia e mea whakapanga e whonua. Ko ka wani solo e whi mea mahuinga te wanga whakapapau i au pito ke wana ato e hoko he whonua. Ke wana a whai ange pe ato iai ha mea kui koe. O wana a whakaata ki ha kau piti ha whahinga ngā ue anga u whai ki tonga. Tā tau te whito ki he ngahi u ngā ue koe ai whonua ke piti ki ai ha taha u whika pia mo ha whahinga kau taha. Ai a tau pehe ka pau kua au koe tama pisinisi au. Pea toa minista banga pea u hanga pe au o whatu e ku angkolo koe motu a kulanga. E te whai ia ai langa e pule anga. Pea wanga katawhi atu a ngahi monu, ngahi umea, ngahi langa e pule anga ko i koe. Pea whotu lewa e kautaha ia koe ia koe. Kia te au e solo ko kau ia mea mahu inga au pito e fuwhia mau au pito ke tau whi whai ngā whonga o ngā mea. Me haku alu ki ha pule anga i o kapau te uilote e pule anga tonga. O wana na tari ke piti pe whakakau i whainga ngā aue. Ha taha o kahne whekau aki, pe koe shea multa, pe koe renta, pe koe hano foha, pe koe ha whaamiri. I ha whainga mea whekau aki pe amua. He koe tāna ngani solo ko mana tuau ki he. Ki Nusilani nai tamana ngahe kāna solo heni. Na ne hanga pe e ia heno, ko tāna mea tatau. Angare mai tāma ia o ai hono hoa ke whau e fui tau taha i Nusilani. Pea whaitawhi kia ngahi u contract la wahi koe na Auckland Council heni. Ai lewa mo invoice ia koe no invoice e kau taha invoice ia ke kau taha koe a ke hikoa ke he whokea pa ke ilo. A me kai wika ki keri ai koe ke ki lolo tato ilo ta koe tama pia koe kansolo kono hoa pia nai kau taha. Ai koe tama ia koe ni ai tama koe na le whai mea koe tonga hewa tu e prisone. Ai koe kalanoa koe ni o whia mau ke tawanga ki whakama opo ngahi a pehe ta au whi whahinga unga ngā pehe ko tui au e anga whewhe ha tau ngā unu ki mua mua whahinga mea pehe.
Aya, ko tanga pe ko ngai ko se kau aki administra pa anga ki ai. E procurement ni. E a fe que te pasa procurement ata conflict of interest. Aya, pe I time ta tau pe so. Kapau te ministra pa anga time, ko ta fananga pe fo. Ko foi na mau inga ko te fufie mau au pito. Ke ta ofi au pito ngai whakamore, ko ngai whakamore, oku I kai whiunga mo tau pe mo kakai o whenua. Ko whai ngā mea, ko whakamore, oku lava pia ke tuku, ka te sianga option yangi. Anga be, te tau ahi ki hapai, o hufi a whare. Ka lava pia ko wana hapai o hufi a te whare huia. Anga be, whai ia, hawa tua ie. Koe o kaki e ua ke tahakiro mahalo. O kia e whai whekau pūle, o kia e kau taki lotu, o kia e ai penga I whonga te tau lawa, ta tolo whai ia. Whai na whakahoko, ka pau tau pe, tuatu ki e ua ke na hanga na tolo host mai au kai o e mahina ni. Tuatu ki hapai e na whai whekau pūle, maha mo tolo host mai tau au kai o mahina katu. O kia o ele tu, e zoro te tawanga o le vai pe, whai na whonga. O sio he de tu e lava le falu fora. E kai ngā tai solo ko tu ia ko sta pa nga te tonu ke te fu. Sio fi au pito nga ko le fora ta te fito ke kai mera fa nga fora ia. E kai ke ngā tape ya ta whakawhalala ki donation mei muri. Kai hanga he tama ko ia le hanga whakai ai e kau foreign investor. Foreign investors. Ke nau invest I tonga. O ko te au whai au pito fu ta whakia koe tau alu o whakamāketi a tonga ki toa pule anga. He kono moni whoni solo, ka pate tau hanga tau tolo o whika ki tau produce pe mea o tau mau I tonga. Ko ki wiko sisi koe te tau mea koe hape mea mau I tonga koe o siia. Ka koe tau oka te waki a tonga ki toa pule anga ki hawa ngai foreign companies o invest I tonga. Koe fuiwi maalogi. Ai ko tu e whakatafe mai ai, e whakangau e whonua, whakatafe mai ai e totongi tuku hau, ka moe ulelei whalukufua ke whonua whalukufua. Ka kia ko taki ususu pe whake taki tāloa pa ko whamalo atu. Taki tāloa pa ko tui. Ko lepa e whonua ai au totongi ke whamalo au pito. He ko ngai ko mea whakalukufua ka kai whonua pa ko tui ke tau accountable ke every dollar o spend I economy. Pau totonu ia ki tau hanga, ka paurewa o safa whakapaanga whonua. Ta ka wanga rewa o ki numi mai ngai mea whakatatau ke taimi ko ia. Hake peka COVID, so ke taimi ko de COVID. Ka wanga rewa whatuha mea whakatatau ke taimi ko I whainga tāko e ni. Ko taimi ko o recession ni, depression ko na hoko taiwa tolu noa. Tau ilo penga mea nai hoko e sono. Ko depression ko na hoko taiwa tolu noa I mamani so ko mea whakalolo mai ia. Kana hanga foki he ngahi panki lala he mamani tatau te whito ki he JP Morgan. Pea mea kau taha koi Amerika on monopolizing banking system a mamani. Aia ko mea na hanga I ko he Federal Amerika o whinga ke to monopolize he JP Morgan pa mga kau taha panki ko Amerika. He nai hoko a JP Morgan ia so ke ne hanga aia pai tu ni atu ki White House a mea ke whai. Aia, ko kānoa pia koe ni he tuu ke tau hanga o whatwhatu a whainga system e lava ke tau whono ngā tuai he tuu koe ke he kāu. Ka koutou I pe komunista apahanga pe koe hapeha potu ngāwe ka koutou ke le rei whalukufua. Ka kou kānoa koe whikaka me conflict of interest ke ngai u project ai pure anga. O ku hoko ia he pure anga koe ni pa koe mea whakaloloma ia. Koe whiweni koe o mai e kautama koe whiweni kuna honga o mai ke atu. Ka pau te ke lava koe ke whare area. Koe o mahina whoku ku promote koe e patoa global. Ka pau te ke lava ke whare area pia pure anga pe ai pure anga e koe no pohi wahe tainini. Toi mau pina tole whiri o nau toko lahi panau painu makau no pere panau pure anga. Ka kuke lava koe ia I tonga tapu wha. Mahina ni, ke lava koe ke mo pure anga. Koe whehui mai toko taha koe ni. Ka pau e hanga e sa ia pohi wahe mo tolo ko ho mo tolo wha ekonomika mo businessi. Pene kore e ia fia mau ke alango minista pa anga. Ko hinga sai ho mo tolo kona ke malanga ipa ke humo ia. Ko nau ko whehui mai tala mai. Te ke tari ai whakawhe ko ia. Pero haha no uhinga te ke tari ai pe ikai ke tari ai. Ko ne tu fu solo ne tu ko tai mini
o kui kai foki ke nau feiva nau tolu ia au. Oh, ia. Koia. Aiko rak whakamahina teo i whikonga ku ia he ne tukoni a patoa. Koia. Ai, tāno ko ka pate tāno ke le tuka e ko ati. O kui kai nau sa ia nau tolu ia au. Koia. Kaku na osi talamahina mai pe nau tolu. E he koa team. Iyo, o si whakamahina mai pe nau tolu, ko taimi ko na whakahaku mai nau tūtoko hiva. Koia. O mahina ia ku, ai ma outsider. Ko au ia ko au he ne tu, o ko itu au. Koia. Ai o kai nau tolu au. Ai, ko whapa mahina fui mea ko ia. Koia. Ko koi teu popo ke patoa, teu ke popo pe se te au ke patoa. Koia. Ako ia au pito pe foki au ia e solo. Koia. Ai taki. Koia. Ai mea kono mai ko palo pare ma foki ko o ko. Koia. Ko ne tu ko kapau e pule anga a pohiva mo mea panau ko le mai ke mista pa anga. Ko foi mea ne hua e solo. Koia. Ko ki ta Italia au he ko atino. Koia. Ai si ai ke tau kau. Koia. O kau ate au. Bagai na tali ko na to. Pio, na mo popo mo to ke tama ko ka fa hua tau ke tau kau. Koia. O ka pa ate solo na pena to ko ka ke mau fi mai ma to ko ke tau kau. Pa ko ke ko ha to me ai fai. Koia. Tala mai le mai ai ko foi me ape uraki ko no fo pe he ai pe au ia. Ka pa e pe he mai pe ko option ho wa. Ko pe ma po hiva. Ha ko minista pa e ko wa ki o. Te walo minista pa i foi fa pe ta ko iso. Te walo ta off a me aku ko fai hawa fo wa. Ko foi me ko foi pra Julia bia ta te walo minista pa i hapule anga. Te walo o ta off pe aku ko fai hala ki pa fo wa. Ka ko option ni mai ko option C a penti. Ko option ni ene mo pi o ko kalano atuai o ko fa mo pe ke talia ko ati ka pau ko ki ai. Ka ko te wa ko tu ko dai mi mai no pe ke na talia. Ai tu mai no pe tu ga ko na to ko iva. Pa pa ya ka tu ga me. Pa ro talanga ka po hiwa. Pa ro ta po hiwa ki ha minista pa. Te ro minista pa ke nga ta ofi fa hala ke pa ga fo no. Ka te walo o minista pa ke nga ta ofi fa ka tafi aga he contract ko fai hila hala fo no. Ai ko criteria pia i ne tu ga. Ka ne tu ko i ha aku po ke patoa. E kai e pese te au e kwalo popo aku ko ke ka ku sho pa ku e solo e tali pe he tai me ka fo ke na tali na to wa. Pa ku ga ko la ve ko ai pe na o ka tai bi ko ha ge aku te arukita fa ma hu. I ka no te aru te topoli ko hai le ta di alo fai e fo wa. Tu ke ka pau wa tu ke tai bi ko ya pa te li le wa na sa ya ko pa sai le ba. Oh ko alwa tu pe ma le no molo ai. No molo. Ai mo ai que ape mo ti foi fei fa os ko ni una mo me na to que foi tali no e to. Pe ka pau pe te a me ke te que fei fa os aki. Pe ko ni la va eta por ka ma ke fe fin. Ai tu ke ma lo aku. Ko te uia ka pe te os fe uia ni ha u ka kunga ka de atua ka nga ke ma lo kunga ko nga hinga wa pom pom mo ko atu. Ka te te mai ko o mai ko ni una tala mai. Ka pau le wa ko ha foi me tolu ku ke fe point out pe ko me tolu o ku ke hanga o confident ne fa pau ke kakai. Te ke fai e ko ia ma tonga tap fa o le le yang ia to fa fo fonga. Ko ulo ki pe solo. Te fe ke pa to lo ki ai me aku ko langa fa ekonomika he wahinga. Ai hango me ko na ta tala no ale ta. Pai ti he kampani me muri hanga chopo fa ke to tu po fo no ke na mama muri. Ai ko me fa ekonomika ko fa am ka u me ma u ya to ko nyaki. E to ko nyaki ki to ka ta pu fa. No wa ko ne tu ko fika wa ki pe mo le le fa lu ku fua ha fa hinga pole mo fa nga be fi ma o ka inga inis fa economic ko ha de tu ki nga hime fa ka ko tu ka fo ke ako hime ma fi ha ya bi ta ko ta na ki tu nga fa up for o ta ka ta iki fo ke na ko stu ka fo so ko ka fi ala e ne tu ko pa to la ki ako ta fa na o fo nga ya ko ni
e vahenga pagalu kufua pe patola ko ya ko tau whanau ko mea mau inga ia whakaiai hanga scholarship ke o mai tau whanau ako i muri nau mai kai hau whainga maari e pia mei muri nau mai kumi ngā oea i pa nau mai o maari ka pai o maa nau mo i muri o mea fia hei ko toko nei pe ko tau kāinga kau kia mo kai mea whai ekonomika ko toko tau kāinga Paka ni ngata i soro kufema o bita ke tau sio ki hae le rei whalu kufua e wahe ngā pia motonga whalu kufua. Ko tui pe ko hae ai fie mau e ka i ngā he ne tu. Ko tui au o si matei te upe he ne tu pe ko e ako pe ko e mala e ekonomika hawhai ngā tokoni mala e pisinisi. O wilo solo ko e kau tangata pisinisi le rei au pito nau i he wahe ngā ko e ni. O kukorofua ia kauli unau o i tonga tau ni te au tupe nau i tonga. O tonga pita na. Koe no pere ko na maafanga. O kuna si senta au pera fui sentare ri ngai pisinisi ki na ba ngā o aki ofia o ai. A pia u ne tu koe hape hata whaaki pe kai ki ngata i solo koe mea koe whika aki pea moe malu mo hao ai community o wahenga. Koe tiri au he mea maui ngā pito. Koe mea ko te kai solo ke whakamalu he ta whaaki koe o youth. Ko tiko ko mea mau ia ko providing a job so ko mea pe ke tau tau tupu ka mo ai ki nau tolu ke nau involve he ngahi o mea le rei whalu fua ke ka hau ko tu e ka uia he mea mau i ngā pito te nau tolu. Ai ko no moni ko no whaanga ke no whaisi ka i ngā ka uia mea mau i ngā no whaanga. Awe anga ke ngā ue ai si kakai o whonua mo wahenga ka uia he mea mau i ngā. Pia mo hae na mea mau anga mo ui te nau iai o kutui whi mao ki whai hono pātolo ake ngai umea kua. Pea moe lotu, ko mea mau i ngā whuki e. Pātolo au whanau ke lotu, he kutui ko mea ki mālohia drugs mo umea kua, ko vai peo e tau pātolo ake, tau tupu ke ngai umea kua. Ka kia soro ngari mea tānoa ki wāhenga ka kutui, ko tānoa whaluku fua pe ki tonga whaluku fua ka. Ai e whaluku fua, koe ki whonu. Mas e ku nau o kore wha mate mai ai toko taha ko ni talo ne whihui big whihui tatau au ne kore mai mua ke whaka au atu nā osi ho wha matala ka ki kataki pehe no tala atu koe osi ane nai ka whaka osi au pitoa ke whihui ko ni une tā mai ka ko uinga ho huu ki whare area ko ho businessi pe ko sveunga pe ho paanga hai businessi ko ho huu koe masiva ko ki whihui ia ko kusoi pako ne mahu inga asia ke ai masiva mo businessi ka koe Kapai te ki clarify si pe ai pata osia. O solo kapai te talanoa e solo ko pore ko fai ki tonga. Koia. O mea mai pe ka mamata. Te ulau e au ko whakamasiva. Whakamasiva, koia. Te ulau e au ko whakamasiva. Ko ne tuana ko hitai mini solo te upehe pe au he tu malo pe mea ka. Si ai pe mo i family he ni muri. Koia. E ko pate tahenu si na se family fai tai fono nga. Ko talanoa koe mo pore taki ku whai ki tonga. Ko whakaamu ia solo ke vahe atu ko hea ki whai pate tau inasia i murini. Ko hea i mea tau inasia he lerei e whonuanu. Ko whonuanu whogeni ai. Ua kau mo e hone. Pe ko New Zealand, pe ko Australia, pe ko Amerika. Ko e tau whoki koe ki tonga. O kai whoki i solo e kau tamau nau talamai ko alu ki tonga ko kapanga ko. E solo nau ki whaka kai whoki whakakau pe haka mea kou nau hinga koe ki ai pe haka kapanga ko. Mako pe ke ki alanga whakasio pe haka e tunga wahenga ko e kau whare area ke usio age pe haka kapanga ko uia kau tama. Kore koe hake kate au kore volo koe kau whare area i toga ko ono mano tonga he. Ako ano mahal pakapante te toki alake o minister. Ista mapa te taha ke walu manu. Kau no manu e ko wahenga ya heni mahina. Ko no foko sio atu pake ko talanoa koe solo ke foi transaction ko ki api na foka ai ni ko tua na fata ta kilu pe fata te tolu kilu ko COVID-19. Ako foi kilu tupu pe ya he nothing. Ako ko talanoa pe ki ai ko ina e talanoa koe kau tama he ni ihi ke pehe ko te alu ki tonga makatua i ha te alu ko kapangako ko
o tu au o que whakakau pe na kai pe ke whakakau pa na kai pe ke whakakau ka alo ai tuunga ke pe ko te alo minista pa ai ko ho vale whakau whai ba kau tama anga hi pe he ko inga na kai pe ke whakakau pe aku ko foi me apa kau ke ai ko alo sito ko ni o tau ka kau e pe e toka tapu whaia le hau pe heo ki malolo ko ka to hoko atu pe tau kau tama na mo le pule anga te ke malolo pe au ki alpa yo alpa hoko atu e tau pa i tonga pe malo pito le malo pito ai proclama le ko te fa hoko e fia ko te be ko na panga mari ai ngai tu ku ngai fa mata pe malo pito tu taimi mai ke proclama fa malo atu e kainga malo atu ki te moto le tau whea mai i he mei hoa ua ni e ma tata noa pe mo lere ko inga ki ngahi anga e fotu tu pe mo ni teu ni campaign ke whahoko oku whahoko pe e whakaafe lere ki taha kotoa pe au ka mateni na kotohi ka mateni ko tohi ko no hoa ko le ki ai hani whainga maari e ke ma polo kalama ka ku ai ni ihi ko ni ihi pe kong nau tari mai hange kokoe ko whahoko lewa polo kalama mo ki nau tolu ka ko ngā peke ilo he ka inga o ku kai kia whainga magatu o nga ia ke pehe ku whiri mai pe hataha kai toku hataha o ku whaa whei ka atoa pe whainga taha pe o hange o au ke hete ke whaafonga ko tonga tapu whaa na tala no ki ai ka ko ngā ke tari whaa whee whea whin ke lava mai ke ta tala noa ka ko whaa maaro lahi atu o ke te koe ka ta ki Priote mu ai he ahon ko tui ku ke mama o ke peni tau ka hau ko tui te pe whainga maari e ia no tonga whainga taimi ke ofia tu he taimi whaia lea le campaign te te la pe pa whainga taimi be ki mua la whawhitu taki atu tuke ka pau te hamea ke whie tokanga ke ki whaosi aki pe ta whiunga le mai whia whini Maro pito i sobesta ku whafunga pe whamaro ke te koe ka maho hoa ka moe whamiri ko tui i polokala marere ku ke fotu ko tui ku inasia tonga ko tope community ka ko famalo la hati ko e ta polokala mai poni ka mo tala monuat ko i ko ngai fusia ngai fatomia pa ka ingatai ku fa pe mo ko fa mo ke ta community EOP aku ki ali firmata mu ai italano mai pola ta fai ko ya ako tui koe mafte fua ia ai tau whanonga pe mo. Ko tau sofa ki pe hamea le li whalu fua mo tau whanua. Ka pau e solo te whaosiaki haki mea te whaosiaki ai whaalawe mau pe ai motua ko palu pua. Koi. Ai a pita. Koi. Ko whaalawe mau pe tangata iki toni ko palu pua he mau te ua ko ke huo e ngō wei. E komisi o se whae lotu pe mo ngai umea pe. Ka kukuia e kupu ile a mau inga whai tangata e kinga ki mau toke, te woko te huo pe mo ngai ngā. Kupu ile a koen, oku asi hoto tangata he ahe kātoanga. Oku asi hoto tangata he ahe kātoanga. Aia, hinga koe, mahu inga ia kupu ile a whai e palupua. E kulahi poki e solo, o tau kau ngā whanonga pe mo tau kau ngā pupu. O na uo ke he social media. A uo whai ke he social media, pa na uo whai tau ta aki mga mea pe. Ika, o tui ka pau o kia na poretaki ka whai ngā mea. O kia e mala e ke whai ai. Poretaki. O tui e ele pe. O tui mau ia au pita pita. Ko mala e politikare, ko mala e businessi, ko e ako, ko mala e lotu. Ko ko pore take mo ui ko hai a whainga whonga ko hai a mea o te e. Pa te alo whai ango tore rei taha. O tu ko tau ngahi u mea ko whai holo koe social media, pe moe tuku hake, tuku whonga tui, e kai e mau hale rei hai. Ka mo tui, ko hai tau le rei mo tau mea e whai, ka whai ko tau pe ko i rei whalu fua e whonga. Pe ake koe maf te fua whokia, e mau ngau e ko whai global movement. Koe mau kai toko nia so tau kakai tonga. Tata te whia ki nau tōro ku masiva e anga mo ui e anga no whomu e whanonga. Ta tau pāto loa ki whakataha e peho tau whanua whalu fua mo tau economy. Pea mo tupou mo hau eiki. Pea tūga e tōle le iange, pea mau ruta anga no whomu. Mo tau whio who whani. Tō riko mea mai.
Malo ko ki be solo ko fat malo pito si. Malo pito proclama le ani fa malo a het que te ko pe family malo mo que fosse a fatongia e fetun ya ku talmono at que campaign ku te que fa te ta ka mo nga ko to pe fa ko fa malo to ta ka ngo to pe ta ka fata ngata e ta proclama talanoa politicale mo economica ki ahoni te fa ve mo to lu ka que nga proclama e fa ko to ai kata fa mo mo le pe na la ke ale Kabana harea pa mato fatongia ko mafao ko te fili ko famata tu ko ma ko ke ma famo mo le atu malo ke le o fact kan ki close o fa ko kan ki tu ke ki ka ta na na to ko mai ke fa o sa ka ke po malo Koe ngolele enia ki loto Aotearoa. Kainga tonga, ka pau o ke whakaukau ke whetongi a hao melere aki ha melere fo o e kuonga. Koe Chimana Wholesale Autos o loto o tahuhu, ai kaudaha melele ko fuola tau, e nau toko ni ho tau kainga Pasifiki o ta tawa i be koe hatu unga o ke iai. Aia e ne whaka ofa e nau melele fo o pe te maa o whiunga mo tau wivi whapanga. Koe Chimana Wholesalers o loto o tahuhu, e o toa e veni 4-wheel drive, kehe wau ki he tau wafi wanoa. Veni family se avalu, se honfulu mo se tahaua. Peka lau ke mau ka oua, whaka of atu a melere. Whatonga iang e mau klasi veni manakoa ki he whamili koe Mahintra ta uafe wanua. Oku sea fitu, alu ki whare loto pe kakaha mo unga ka me koe laulo taha onoana. Pe seti pe ono poin hiwani mai interest ke totongi whafoke. To orewa ho telefoni o ke rea mai ki he noa walungi au wha ono ua taha pe te au tono mai pe ki he whika wawalo o e Atkinson Avenue o loto o tahuhu. Chimana Wholesale Autos i he noa walungi au wha ono ua taha. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu I lewa ko Sitalek tu Bowia pe mai kautaha no o e whakamaui aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko kautaha eni ua lau tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolo tonga e tau whewa uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni koe. Iha whahinga taimi pe, oku ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mau sēniti ki abe ki tonga. Pea koe hāpe hau whia mau sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pēr tene lava, ke ne tokoni koe. Ka oki kai ke tui mai, pea ke to orewa ho o telefoni. O ke taila ai whika o I whakamaui, noa walungeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tono mai pe ki ha mau ofisi. I he whika ua o Cavendish Drive I Manukau. Pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellingtoni. South Pacific Loans, I he noa walungeau, walu, hiwa walu. Beautiful Tonga, okay, lere mawhana I bea proclam a ahi, mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga I he o tongani. I kai ngata ai ka whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau pe me niua o a o mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whaka ofa, tau ke maa mo matawa mau pe. Toku kawe inga aki foki e he taku mamata ai Beautiful Tonga, ke whaka ai mo whakai via kakai, pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mkakara, matala I akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi atu. Ke konga pe ia e tau whakamalo sino mo ilelei ke tau huo, tafi, pe a hiko veve I tau ngahi api ke maa mau pe ke tau latai mo manawa I a ea o maa mo fo ou. Na ko I whanau ke whanawhana mau pe ki mo ai mau mea takoni, kai lava ke tau mo ilelei mo hao me ngahi mahaki tau te fito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Kau mai ke tau Beautiful Tonga pe tau hike maa mo lanu mata mau pe he koe tonga ia o tau lau kau mo pore ai. Beautiful Tonga o ku atu eni I hanga lelei ai Tonga Tourism.
Ko e whanangonongo e nia me kautaha Faustina Construction i he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwhauhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga i loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani i he tau kutoa pe o lawe monua e ngahi community kehe pe. Pea pehe ke ngai access tonga i he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uangafulu tupu ko maungau e langa ai i he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena, te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction a e ngā we leipa ma au i kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngawe langa o kuke fia mao ke mau tokoni atu ki te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua na ke whainga ta ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe i he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga i he fia o ku ausia e ngai community ke he i he ngawe ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Faustina Construction, e ngahi tāpua ki e mo ui o tau inasi kotoa hai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngāue o tau lava ke whahoko. Ka pau o ku ke maho inga ia i he ngāue koe ni, telefoni mai lewa o lea ki a sione a holokatonga, i he malu noa taha wha ua nima ono no noa. Malu noa taha wha ua nima ono no noa, i he Faustina Construction. Ko e ongo lere e lia pe mi he kautaha a veuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Kainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mape a e tau ataina freight ke whai whatongia maau i ho a veuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awe katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko whahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha. Tene lava ke ne whakatau ataina i koe aki hatotongi mātu a whakatu ino. O ki kai ngata he mau awe uta ki tonga, ka au mau toe o mai foki mo container mea kai aisi. Tuotaha i he mahina kotoa pe me wawa, pea mo tonga tapu foki. Ok, hoko atu pe foki e mau awe, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo wawa. Pea o paanga pe wha e walungeau, a e mau container ki wawa, i Novema pea mo December. Pea aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe, i hawhainga lalahi pe. Pea ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau deliver atu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maalia i ho uta, te mau toe pick up o. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hau tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, whia tokoni, pea loto i whatawhata mawhani. Wheto daki mai lewa, ki he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tolu fitu. O lea ki a se misi tawatai. Pete ke au tono mai be ki ho mau ia te i whika nima, Fairburn Road, i Otahuhu. I he tau ataina freight. O ka sore o pe whakawata, o na i lau kau na liri u